Mwiriwe, tuitariki 8 z'ukwezi kwa karindwi umwaka 2026. Nituvuga yuko byahinduye isura, tukavuga ko bizakomeye ubyumva uko nguko. FARDC igisirikare cya leta ya Congo, Abarundi ndetse na Wazalendo bakomeje gufunga inguni zabo muri Kivu y'Amajyepfo mu nzira zigana Minembwe. Ibyatekerezwaga ko M23 igiye kwikora mu buryo bwihuse cyane igafata agace ka Baraka biranze mu gihe nanone nawe bashaka kuzamuka FARDC ngo yisubire muri Minembwe Pwezero n'ahandi. M23 nyuma kwigarura uduce twinshi iyo byatangiye gutekerezwa ko igiye kumanuka mpaka Baraka, yewe niyo Baraka mvuga y'ibyatangiye kuvugwa kuri les sociaux yuko M23 yagezemo, ariko FARDC na Wazalendo bati oya ntago zakunda iyo bongo. Ibyo ni ibinyoma, nibishoboka cyane cyane ko mwagera muri Baraka dufunze inguni. Ndakubwira icyo FARDC yakoreye muri Murema, abakomando benshi, ibikoresho byinshi, gufunga inguni eshatu bakikiza ibice by'ingenzi cyane, kongera gutangira Lampol yerekeza muri Pwezero kilometero 20 gusa uturutse aho position yabo iri. Niwo mugambi FARDC itangije. Ubimbaze mbikubwire uko FARDC yiriwe ibigenza none tariki 8. Indege yahagurutse ikavumu ya Kabare yerekeza ku kibuga cya Kiziba muri Minembwe. Indege bivuga yuko yahagurutse muri Kavumu, agace kagenzurwa na M23, iza muri Kiziba ho muri Minembwe, agace nanone kurungu kagenzurwa na twirwaneho M23 nyuma ko wakirukanyemo FARDC. Ibi ngibyo byo kugaragaza neza cyane ko noneho bagiye gutangira gukora ibice bibiri cyangwa se gutangira gukora ku bice bibiri ku buryo bwihuse cyane, bazana imiti, ibiribwa ndetse na Lampol ya gisirikari bakoresheje ikirere apana ku butaka, bitwara igihe kinini na cyane cyane ko imihanda rimwe na rimwe ibigoranye, ariko inzira yo mu kirere ikaba yanza yoroshye mu gihe agace ka Kavumu ndetse na Kiziba M23 ari bahagenzura. Kubw'ibyo bakazana ibikoresho byinshi, bakazana umusara ugenewe twirwaneho muhangane na FARDC. Bamwe batangiye kubona ko ibingi bishobora bigiye kuba impinduka zikomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse no gushyiraho uburyo bwihariye cyane bw'imikorere ibitandukanye n'ibyabaye mu minsi yashize. Ndabikubwira, turabigarukaho. Uyu yitwa Bitakwila agaragaza neza ko abakongomani bababajwe cyane biri mu kuba baratabaza Tshisekedi Tshilombo. Bati Tshisekedi Tshilombo, President wa Republika ya Congo, mugabo w'ikirenga ingabo za FARDC, gira icyo ukora. Ngicyo mukora bikomeye cyane mu ingabo za FARDC, ubushobozi n'imbaraga buna Wazalendo n'Abarundi barwane umuhenerezo bari ko batsinda M23. Bitabaye ibyo ngibyo Baraka turaza kwihomba, kandi nyuma guhomba Baraka n'ibindi bice byinshi turaza kwibura. Niko Bitakwila agana na Top Congo FM yavuze. Turagaruka ku magambo ya Bitakwila ndetse we nk'icyabona nk'igisubizo gikwiriye cyane cyane muri aya matati. Patrick Muyaya arashinja u Rwanda ibitero bibi cyane byifashisha drone, nubwo hari ibyo bari baganiraho i London mu Bwongereza, ntabwo u Rwanda rwo kubyitaho, nukomeje kurenga ku masezerano Washington ndetse no kwikorera ibikorwa zarwo za gisirikari, ntacyo bitayeho kwica abaturage b'inzirakarengane n'ibindi. Ajya gusoza muri magambo yavuze, Bwana Muyaya yagaragaje neza ko leta ya Congo igifite gahunda nayo ikomeye cyane, gusa nimba ari ibanga yamenye yarimenye byarangiye. Igitero naje tubigarukeho nyuma, ariko sibyo gusa. Muri Lubero ho muri Kivu y'Amajyaruguru naho haravugwa ibisa naho ari ukwitegura urugamba rutoroshye. Abasoda benshi ba M23 baravuga ko barunzwe byazo bari gushyirwa muri Lubero ngo bitegure cyane cyane gutangira gukora igitero kitoroshye muri kira kerekezo, nyuma y'uko bivuzwe ko hari ibice byinshi birimo na KPS M23 yifuza kongera kwigarurira. Abasirikari bashyizwe mu kahe gace urabimenya, gusa ni benshi sana nk'uko amafoto ndetse n'amakuru akomeje kubikwirakwira ku mbuga nkoranyambaga abihamya ko M23 iri guhongera abasirikari muri byerekezo kugira ngo ijye gukora ibikorwa za gisirikari mu gice cya Lubero ariko na Beni. Nyemera nze byose tubiganireho kandi kuri kuvugwa nta na kimwe dushyize inyuma, ahubwo uko zakabaye byose tubigemo. Jewe ndumungu wa Kamanzi w'u Rwanda, ngo ikaze ujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese.
maze unyemere duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba nyirizina ni muri Kivu y'Amajyepfo ahari hakomeje kubera urugamba rutoroshye mu 23 ishaka kumanuka ngo yerekeze Baraka ireka vanamo Baraka ivanemo Fizi ikomeze inzira ibageza muri Tanganyika. None ngo FARDC yakamejeje iti olinga te muzange cyangwa se muzemere ne papase ntabwo mushaka gutambuka nta nzira mufite nta buryo mufite gukomeza kutunyuraho twashyizeho block ubukumirizi bukomeye cyane buryo izi nzira mutabasha kuzinyuramo ngo bikunde. Ibi bikaba ari igikorwa kigaragaye neza cyane cya FARDC ndetse ari igikorwa gikomeye cyane FARDC na FDNB bafatanije cyane cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo birinde ko M23 yakora igikorwa gikomeye cyane cyo kubirukansa cyangwa se cyo kubafata mpiri mu buryo bukomeye cyane. Ibi ndaje tubizumve neza ngo byagenze gute. Amakuru yashyizwe ku Karubanda na mu makuru muri Kongo aragira ati ibikorwa bya gisirikare biracyari bibi cyane mu misozi miremire ya Kivu y'Amajyepfo aho imirwano ikomeje hafi ya Prezela, Mikenge ndetse na Minembwe. Nubwo imirwano ikomeje kuba ikomeye, ingabo za Repubulika ya Kongo zikomeje nanone nk'uko amakuru menshi yo mu gace abivuga kugenzura umujyi wa Baraka n'igice cy'ubuyobozi cyangwa se centre y'ubuyobozi ya Fizi hose aragenzurwa na FARDC n'abambari bayo. Nubwo ngo imirwano ishaka kwigarura kara karere ikomeje kuba imirwano y'imbaraga mu rwego ruremereye niyo makuru kwemezwa. Hanyuma ariko bakomeza bagira bati ku butaka imirongo y'ingabo ikomeje guhinduka. Amakuru yigenga yo mu gace avuga ko ingabo za FARDC zikomeje gukora mu birindiro zazo imulima mu duce twinshi two mu murenge wa Mutambara mu gace ka Fizi milimetero biri munsi ya 20 uvuye muri Prezelo. Imiterere igaragaza ingamba zo gukomeza umukandara wo kwirwanaho ugamije gukumira gutera intambwe iyo ariyo yose igatuma mu mujyi wa Baraka ndetse na Fizi aho M23 ishaka gukorera. Nkuko amakuru akomeza kuzemeza kandi rero izi ngabo za FARDC mu gerekezo cya Fizi zimukoresha icyo twakita strategy zidasanzwe. Inzobere mu bya gisirikari zo ziravuga iki kintu bati ingabo za FARDC ntizigomba kurinda ubutaka bwazo gusa, zigomba no gutera abanzi bazo aho abanzi bari guturuka, kuko intwaro yo kwirwanaho idateye yahura n'ibintu bikomeye cyangwa se uburyo bwo kwirwanaho budahanganye n'umwanzi bwahura n'akaga gakomeye kandi byatera igihombo gikomeye cyane bigatera ibizago byinshi ngo kuko intwaro ngo iri guterwa muri ako karere kandi ikaba ari intwaro remereye cyane, ari intwaro guturuka kuri 23 bagomba guhangana nayo cyangwa se bagomba guhangana nayo 23 mpaka bayihagaritse kugira ngo ibitero biremereye bihagarikwe. Izi mpuguke zasaba FARDC kugaba igitero offensive kuri M23 kuruta gukora defensive gusa barinda position basigaranye za Murema n'ahandi, ahubwo bakore offensive attack batake 23 mice irimo ndetse banajye iyituruka ngo ibikoresho bya gisirikare aho biri babihagarike burundu, babize ko nta kindi gitero cya gisirikare gishobora kuzagabwa mu zerekezo barimo. Offensive not defensive, ntibakore defensive gusa kurinda uburinzi, bakore offensive kugaba igitero attack kuri 23 ngo nibwo buryo bwonyine rukumbi bakizera ko naho bari batazagabwaho ibitero no komeza kurinda agace kamwe ngo abandi bakoresha kongera ibikoresho byabo bazabagaho igitero kandi ntibizarangira ako gace nako bakabambuye, niko abasesenguzi cyangwa se izo mpuguke zivuga. Amakuru aturuka mu gace avuga ko imirwano ikomeye cyane ikomeje kuba hirya no hino muri Prezelo, Lugezi ndetse na Kuihene, aho imirwano ihuza FARDC n'abanyakorwa bayo n'ingabo za M23 batazira u Rwanda nk'abarwanyi batwirwaneho. Nyamara Prezelo iracyari munsi y'ubugenzuzi bwa M23 mu gihe havugwa ibikorwa zo kwisubiraho mu mirwano igana Mikenge ndetse na Minembwe. Muri make today uyu munsi tariki 8 z'ukwezi kwa karindwi mwaka 2026 ku mirongo y'imbere ku rugamba harwaniwe cyane ni gace ka Kuihene cyangwa se Wihene niko bakunze gukita, ariko na axe cyangwa se umurongo w'imbere ugana mu cyerekezo cya Prezelo. Gusa M23 iracyagenzura Prezelo ku buryo bwuzuye nanone, kandi FARDC ikagerageza nanone kugisunika ngire ko yajya muri Mikenge na Minembwe. FARDC mu gisunika M23 gakomeza gukora icyo twakita defensive kwirwanaho ngo bakumire cyane cyane ko izo nzira zose zagerwamo na adui cyangwa se umwanzi. Nkuko bigarukaho nkuko bivugwa n'abantu benshi bashinzwe societe civile
ingorane ingabo za FARDC zihura nazo zifitanye isano cyane n'ibitero z'indege zagira abapilote drone kuruta imirwano yo ku butaka. Ngo ntabwo FARDC gutsindwa n'imirwano yo ku butaka, ibyo mubyumve neza. Ntabwo ibitero by'indege zagira pilote nibyo bikuza bikajagaraza FARDC, bikarangira position nyinshi za FARDC zitsinzwe atari uko baruhijwe ingufu, ahubwo mu kirere ntabwo bafite uburinzi bukomeye, kandi bo ngo ntabwo bafite za drone nyinshi bari gukoresha nkuko M23 ziri gukoresha ngo ize mu bwoko bwa Byakhtal batazira u Rwanda. Aho rero bikaba bigaragaza neza cyane ko FARDC ku mirongo y'imbere ku rugamba kuri terrain ku butaka bihagazeho, M23 ikabona neza ko batsinda ku butaka bigoye gakoresha ikirere. Imiryango ya société civile yizera ko igisirikare cya Kongo kirimo gukora ivugurura ry'amayeri kugira ngo kibungabunge ubushobozi bwacyo bwo gukora mu gihe cyitegura kuvugurura icyo gikorwa mu gihe ibintu byaba birushijeho kuba bibi cyane. Naho ngo ari kwitegura gukoresha igitero gishyashya cyangwa se uburyo bushyashya bangana na M23. Mu buryo bumwe amakuru yo mu gace avuga ko itsinda ry'abayobozi ba M23 twirwaneho ryageze Minembwe ririnzwe n'abasirikari bavuga ko ngara b'u Rwanda ariko na M23 kandi ntirekejwe n'imitwe mishya igamije gukomeza ibirindo by'inyeshyamba muri kara karere. Muze yuko abasirikari ba FC23 bageze Minembwe bazanye n'abandi basirikari benshi bagomba kusigara barinze position zo muri Minembwe, ngo n'abasirikari b'inyongera bagomba kurinda Minembwe ndetse no guhagarika ibitero nyirizina byaza kwibasira Minembwe. Ikaba byongeye kugaragaza neza cyane uburyo FARDC ngo ashobora kuzahura n'urugamba rutoroshye mu gihe bazabashaka kongera kwigarurira Minembwe bajya guhangana na M23 iriyo. Hanyuma ngo iri huriro cyane kandi rya M23 riri kujya mu cyerekezo cya Minembwe ngo rifite gahunda nyinshi. Umuntu umwe mu nyeshyamba avuga ko ihuriro riteganya gukora ishoboka byose kugira ngo rihuze ibikorwa bya gisirikare hafi ya Prezelo yabaye agace k'ingenzi karwaniwemo, kandi bakaba bagamije gutera intambwe bagana Baraka ndetse na Tanganyika. Ngo ntabwo M23 ifite gahunda yo guhagararira gusa Prezelo ndetse na Minembwe, ngo ni ugutera bagafata Baraka bakanakomeza muri Tanganyika, kajya kuvanamo na Tanganyika bakayigenzura nk'uko bivuga. Nubwo hari igitutu nta mpinduka nini zivuga mu bijyanye n'ibikorwa bya gisirikare mu Kivu y'Amajyepfo, Baraka na Fizi bikomeje kugenzurwa na FARDC mu gihe ibikorwa zagaragaye ku murongo wa mbere byerekana ubukangurambaga bukomeye bwo kwirwanaho bw'indahemuka mu ngabo za FARDC, ariko bacungira hafi cyane ko bagabwa igitero giturumbuko. Uretse aba société civile yo mu gace barimo kwamagana abayobozi ba Kinshasa kenshi, abayihagarariye bemeza ko impinduka mu turere twa Fizi na Mwenga ishobora kugira ingaruka ku mutekano ishobora kurenga cyane n'imisozi miremire mu gihe haba habaye ibikorwa bikomeye cyane byo kutagira icyitabwaho mu kurinda abaturage. Impinduka mu minsi iri imbere zizaba ngo zikomeye, nubwo ingabo za FARDC isa nkaho zakomeje ibikorwa byazo hirya no hino muri Baraka na Fizi. Imirwano kubera hafi ya Prezelo igaragaza ko aka gace ka Kivu y'Amajyepfo gakomeje kuba kamwe mu duce tw'ingenzi tw'ibikorwa mw'Iburasirazuba bwa Repubulika ya Kongo. Bivuze ko ngo FARDC itari yaheba byuzuye Prezelo, ikifuza kugaba ibitero cyangwa se ikifuza kongera kwisubiza Prezelo, kandi bakaba bashaka gukoresha strategy zose zishoboka kugira ngo iyi Prezelo ise mu biganza bya FARDC bayambuye M23. M23 nayo ikavuga ko itifuza gutakaza Prezelo, nabyo bishobora gusobanura cyane uburemere bw'iyi ntambara muri kara karere, ndetse n'uburyo bishobora gutuma akaga gakomeye gakomeza kuba icyago, cyangwa se akaga gakomeye gashobora kwibasira ikirere cyose mu buryo bw'imbaraga. Ibi rero byongerera nanone ubushobozi FARDC bwo kwiyumva ko bakomeza kwirwanaho mu gihe agace katekaba nyirizina karinda umutekano wa M23 ku buryo nta gitero cyahagera. Ariko M23 nayo ikavuga iti ko bafite ibyo ubwabyo biramaze, dufite ubushobozi, dufite n'ubushake bwo gukora ibitero kuri mwebwe no kongera kwibasira ku rwego ruremereye. Uko byagenda kose tuzaza kwagabaho ibitero, kandi dukomeze gutegereza ibyayo masaha. Ariko ku rundi ruhande indege ya gisirikari n'indege za gisivile ishobora guhaguruka Kavumu zijya Minembwe, n'agace kari kugenzurwa na M23 mu buryo bwuzuye, ndetse ngo indege ihagurutse Kavumu ijya Minembwe Kiziba. Indege yavuye ku kibuga cy'indege cya Kavumu muri Kivu y'Amajyepfo muri Bukavu yageze ku kibuga cy'indege cya Minembwe itwaye Gabi Mukiza Nzabinesha. Gabi Mukiza Nzabinesha ni vice guverineri wa AFC23 i Bukavu, hamwe n'umuyobozi ushinzwe ibikorwa bya AFC23 twirwanaho ndetse n'abatabara witwa Bernard Byamungu, ari nawe ushinzwe nyene ibikorwa by'ubutasi.
iyi ndege yabatwaye bageza Minembwe, ntabwo bagiye n'imodoka, bagiye umwanya muto cyane n'indege, nko guhamya neza cyane ko n'ikirere bwaho gicunzwe neza, gicungiye umutekano usibye n'inzira yo ku butaka. Bombi bageze muri Minembwe kuwa 2 tariki 7 Nyakanga 2026 hamwe n'intumwa nyinshi ziturutse muri Republika ya Congo, hamwe n'intumwa nyinshi ziturutse ku ruhande rw'u Rwanda ngo n'Ubufaransa, nikomeje gushinjwa nyine ngo M23 korana n'Abanyarwanda n'Abafaransa, hamwe n'itsinda rinini ry'ibikoresho kugira ngo bongere ibikorwa ngo bigende neza misozi miremire ya Minembwe no muri Kivu y'Amajyepfo nyine ugana muri Fizi. Bakamye neza cyane cyane ko indege yazanye na bimwe ibikoresho by'ingenzi, abakomanda barimo Abafaransa bo gutanga renfort ndetse ngo n'Abanyarwanda, nubwo M23 tigeze yemeza ko ari Umufaransa bakorana cyangwa se Umunyarwanda. Ibyo byose bavuga ko ari ibinyoma bihimbwa na Congo na Amerika, ngo nta kuri kubiri, ngo nta musirikare w'Umufaransa nta musirikare w'Umunyarwanda uri muri Congo mu cyerekezo cya Minembwe. Hanyuma rero nk'uko bikomeza kuvugwa, guverinoma ya Congo ngigomba kwitonda cyane niba ngo umwanzi yananiwe guhagarikwa uko ngo byagenda kose, bashobora gukora ishoka byose bakagaba igitero mu bice bigana muri Luningu, ubwo nuvuga ngo gana mu gice cya Uvira, ngo naho M23 imaze iminsi kongera renfort aho ngaho. Itombwe nawo bitero bishobora kuba bitsane mu gihe nanone we gushaka kugana muri Baraka kujagaraza FARDC, buryo byanze bikunze bishobora kurangira uduce twinshi FARDC yari ikoreramo twigaruriwe na M23, kandi M23 kabikora yitonze cyane ku isuku, ifite ubushobozi bwo kugaba igitero cy'imbaraga kandi ifite uburyo budasanzwe gukomeza gukora izo bitero. Hanyuma ku rundi ruhande, ingabo za Republika ya Congo ziratabazwa, by'umwihariko umusirikari mukuru cyangwa se umuyobozi w'ingabo w'ikirenga Tshisekedi Tshilombo aratabazwa n'Abakongomani ngo barebe uburyo bahagarika iyi ntambara. Ni Bitakwira wagize ati ibintu ntabwo bimeze neza, M23 irimo kwerekeza Ibaraka, iyo niba murima iguye cyangwa se ifashwe na M23 turisanga turi kumwe n'inyeshyamba ziri kwerekeza Kalemi. Kwezero ni umupaka uri hagati ya Tanganyika, Fizi na Uvira. Ibi byatangajwe na Justin Bitakwira ukeka ko hari uruhare rwaba rurimo cyangwa se uruhare rw'ubugambanyi muri FARDC ryo gutuma ibikorwa byo guhiga M23, ibikorwa byo guhagarika M23 bitagenda neza. Kuri Top Congo FM yavuze ko bitumvikana ukuntu M23 yashoboye gukubita FARDC yagose Minembwe yose, hanyuma bakaza kwirukanga na FARDC bakayijyana muri Rwisankuku, bakayibana Rwisankuku mpaka Pwezero bakayambura bakabageza murima. Ngo nta mugambanyi urimo ivyo bintu ntabwo yumva ukuntu byashoboka. Ati abarimo abagambanyi benshi kandi bamara gufata murima barafata Baraka, bamara gufata Baraka tuyisanga Tanganyika, ngo nukuvuga ngo Kavimvi, nukuvuga ngo ko Kalemi yafashwe na M23. Ati rero agiriye igikorwa cyihuse cyane kugira ngo duhagarike ubwo bushobozi bwa M23 bwo kuza kwifatira ibice byihuse cyane cyangwa se gufata ibice uko bashatse n'umuvuduko mwinshi. Hagomba kubaho imbaraga zo kubahagarika, niko Bitakwira Justin agaragaza. Hanyuma tuvuye kuri Bitakwira tuze kuri uyu mugabo yitwa Patrick Muyaya, ni minisitiri w'itumanaho wa Congo akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Republika ya Congo. Yagize ati hari byinshi bigomba gukorwa kandi hari ukurenga ku mahame. Umuvugizi wa guverinoma ya Congo wagize icyo avuga ku kibazo cy'umutekano mu misozi miremire ya Fizi, Mwenga na Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo, yamagana icyo yavuze ko u Rwanda rwongeye gukora amakimbirane muri Burasirazuba bwa Congo muri kino gihe. Muri make u Rwanda ngo rukomeje gukora ibitero ku butaka bwa Republika ya Demokarasi ya Congo. Ati mu gihe Kigali na Kinshasa byagiranye inama n'akanama gahuriyeho n'abashinzwe gukurikirana amasezerano y'amahoro ya Washington, inama yabereye i Londres mu Bwongereza mu mpera za Kamena. Impande zombi ziyemeje guhosha amakimbirane cyane cyane mu gace gakikije Minembwe no kwagura inshingano z'uburyo bwo kugenzura ihagarikwa ry'imirwano. Abayobozi ba Congo bashinja u Rwanda kuba rwarateye ibitero z'indege zitagira pilote muri aka gace ka Kivu y'Amajyepfo baturutse ku butaka bwarwo, banyenga u Rwanda ruturutse ku butaka bw'u Rwanda bugatera muri Minembwe. Nkuko Muyaya abivuga, iki kibazo ngo gishyira mu kaga imbaraga zakoreshejwe mu kugera ku rwego rw'amahoro bitewe n'uko ngo u Rwanda rwagaragaje kutita kuri aya mahame. Ati muri gukurikirana umutekano mu misozi miremire aho u Rwanda rutsinda mu bitero za drone zituruka ku butaka bw'u Rwanda. Uru ni urundi rugero rw'ubunyangamugayo mu gukumira iterambere mu nzira iteganijwe, inzira y'amahoro. Oya, ariko ingabo zacu zashishikajwe cyane nazo. Ibi byatangajwe na Patrick Muyaya mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru, agaragaza ko ingabo z'u Rwanda ziri kurenga ku masezerano no kutita ku nzira zo kuzana amahoro. Ati mu rwego
rwarangwaga n'imirimo ikomeje ku butaka ndetse n'amatangazo y'inyeshyamba zigaruriye uduce tumwe na tumwe two mu burasirazuba bwa Congo. Minisitiri yashimangiye ko ari ngombwa kwitonda ku birebana n'ibirimo gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga, yizeye ko amakuru amwe ashobora kuba atanariyo. Yongeyeho ati ndashaka kandi gushishikariza buri wese kwitonda no gufata ingamba zo kwirinda mbere yo gusangiza amakuru akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga, kuko rimwe na rimwe bishobora kuba ari ugukoreshwa nabi n'umwanzi. Tuzakomeza kubagezaho amakuru buri gihe kubijyanye n'ibiri kuba, harimo no mu gihe cyangwa se harimo n'ibikiri mu nzira turimo gutegura kubagezaho. Yongeyeho ati ndashaka kandi gushishikariza buri wese kwitonda no gufata ingamba zo kwirinda gukomeza gukwirakwiza amakuru avuga ko yaba ari ibinyoma. Muri Minembwe mu gace ka Burasirazuba Congo, imirwano irimo abantu benshi bakomeye nk'uko raporo iheruka y'itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye bigaragaza. Imirwano ihuza ingabo za Burasirazuba Congo FARDC ishyigikiwe n'umutwe wa Zalendo, ingabo z'ibihugu by'u Burundi n'indi mitwe ifitanye isano n'umutwe waharanira impinduramatwara muri Minembwe na M23 bahanganye bikomeye cyane muri cya cyerekezo, ariko bikongerwamo n'ingabo z'u Rwanda zibashyigikiye muri iyo mirwano hariya muri Minembwe, ari nabyo Patrick Moya avuga ko bitemewe ndetse no kurenga ku mahame. Muri Burasirazuba Congo, Minembwe umugwi uherereye mu misozi miremire y'agace ka Fizi muri Kivu Amajyepfo niwo wari uri mu mvuru zikomeye hagati y'ingabo za Congo n'abafatanyabikorwa ba M23 batitawe ku bwunzi bwa Amerika, Qatar ndetse n'ibindi bihugu bitaye cyane cyane guharanira ko amahoro yaboneka binyuze mu nzira ya diplomasi apana intambara, ariko bikaba bitemerwa mu Rwanda ukaba uri kubirengaho. Mu nama yabereye Londres mu kwezi gushize, komite ishinzwe gukurikirana amasezerano y'amahoro hagati ya Congo n'u Rwanda yagaragaje impungenge zayo zikomeye ku kwiyongera kw'imirwano, ingaruka z'ibitero by'indege zitajya pilote ku baturage ndetse no ku nzira y'amahoro, ndetse n'ikibazo cy'ubutabazi muri Burasirazuba bwa Congo cyagaragaye cyane cyane n'icyorezo cya Ebola gikomeje kwibasira Congo. Bamwe bakavuga yuko rero byaba birimo kugaragaza neza cyane ko n'ibyiganiro bakoze nta kintu birimo gutanga, ahubwo impande zombi zikomeje inzira y'intambara, zikomeje gukora ibitero ari nabyo bashyize imbere, ndetse bikerekana neza cyane ko kwitega amahoro kuri ubu ngubu bisa nkaho bigoye cyane mu gihe impande zombi zikomeje intambara. Gusa Congo kavuga yuko byose biterwa n'igihugu cy'u Rwanda ngo gikoresha za drone tuka ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda zibasira ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ibyo Congo ivuga ko bitemewe kandi no kurenga kuzemeranijwe. Muri Lubero ho muri Kivu Amajyaruguru, amakuru aturuka muri aka karere arimo gutangaza ko hari ingabo z'M23 zigamije kugaba ibitero mu duce twa Limbongo, Keteku, Blesa, Kitakumiro kugira ngo bagere na Beni ndetse baje gufata ibice bitandukanye byo muri Walikare, nk'uko amakuru ajya ku kinyamakuru Actualité abivuga. Ngo n'urujijo rwongeye kwiyongera mu gace k'amajyepfo ka Lubero muri Kivu Amajyaruguru mu gice muri kino gihe cy'icyumweru. Hamaze iminsi hafi buri munsi havugwa ibikorwa zikomeye byo kongera imbaraga z'inyeshyamba urugamba, ibitero ubwoba ko imirwano yaba yongera kugaruka vuba aha ngaha. Ibi bimaze gutuma imiryango myinshi ihunga imidugudu yaho igahungira mu duce dufatwa nk'aho dufite umutekano, nk'uko amakuru y'aho ngaho abivuga. Abaturage batangiye kugira ubwoba. Societe civile yo mu gace ivuga ko abasirikare bakomeye barimo abarwanyi ndetse n'ibikoresho bya gisirikare cyane cyane intwaro ziremereye n'intwaro zikomeye z'imisada, uko koherezwa kwizi ngabo bibaye nyuma y'amezi make habayeho kuvanwa kwizi ngabo nyinshi za M23 muri karere muri kwezi kwa gatatu, abagiye bavanwa mu kinka bya Kipese n'ahandi. Kuri bure bongeye kugaruka. Muhindo Tafutene yabwiye ikinyamakuru ati kwemeza ko ibintu M23 byongerewe imbaraga ku rugamba cyane cyane muri Kitambilo, Alimbongo, Mbingi, Bulesa, Kateku. Ibi byateje ibibazo ku baturage aho abantu bahise bisanga muri Kipese, Alimbongo ndetse no mu gace ka Kasugo. Twajya tubona abasirikari twari twiteze ko bazava mu ahubwo muri ino bice byose n'ibyari bisigaye bakari kongera gukomeza ibirindiro zabo, bigaragaza ko hashobora kubaho andi makimbirane cyangwa se indi mirwano ikomeye cyane. Amakuru aturuka mu nzego z'umutekano muri ako karere yemeza ko ibirindiro za M23 byongerewe imbaraga mu majyepfo ya Lubero, ariko bakomeje kwitonda ku ntego za gisirikare z'inyeshyamba kandi ntibaratangaza ingano nyayo y'izo ngabo cyangwa se intego zazo nyirizina, niki zigamije inyeshyamba za M23 niki wakitega. Hagati aho kwimuka kw'abaturage bakomeje kwerekeza mu gice cya Kipose, Alimbongo na Kasugo
aho ingo zavuyemo n'abaturage benshi. Ibi rero bikaba bigaragaza neza cyane ko M23 iyo baratangiye kongera gutekereza iby'urugamba nyuma kubona ko iby'amasezerano na FARDC cyangwa se leta ya Congo ngo ntacyo bitanga, ari niyo mpamvu bongeye gukomeza ingamba zabo haba muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ni ukuvuga ngo inzigana muri Beni ndetse na Walikale bari gushyiramo ibikoresho bya gisirikare n'abasirikare benshi. Muginga inzira igana muri Kivu y'Amajyepfo nyine mu byerekezo bya Baraka niyo mvisha uburyo bikomeye ibyongera gutera impungenge z'urugamba rutoroshye kuri FARDC ndetse no kongera imbaraga hagati ya FARDC na M23. Imirwano ishobora gukomeza apana guhagarara. Hari ibintu bigera kuri 7 birimo gutekerezwa muri kino gihe mu ginza ya diplomasi itarimo kugenda neza cyangwa se irimo guhagarikwa, ndetse bamwe banabiheraho bavuga yuko impamvu nyamukuru yatumye igihugu cya Congo igisigari cyabo ngo kitarwana neza ku mirongo y'imbere ku rugamba imbere ya M23 mu bice bya Minembwe ngo nagatego bateze M23. Ngo agatego akaye gatego rero bivuga yuko nyuma yuko bemeranije yuko imirwano igomba guhagarara muri Minembwe ndetse u Rwanda na Congo bikemeranya neza ko n'ahandi hose imirwano igomba guhagarara bakareba uburyo bakemura bino bibazo mu buryo bwa diplomasi, maze M23 akaba ibitero bikomeye cyane kuri FARDC kugira ngo igaragaze neza yuko igitero cyabayeho, bagaragariza abahuza yuko atari bo badashaka ko amahoro abaho, ahubwo adversaire ubahanganye ubagabaho ibitero ari utifuza amahoro, ngo zabaye ngombwa ko bitsindisha ngo bisubize inyuma. Wait, ureka amagambo atangajwe na Bitakwira yavuze ko bakubiswe ndetse bishoboka ko bafitemo umugambanyi. Abandi rero bari kuvuga yuko ngo bizabaho ubwo ari umupango wapanzwe muri FARDC kugira ngo bisubize inyuma, batega agatego M23 agatego ko gutega M23 kugira ngo igabe ibitero kuri FARDC, maze umuhuza bahita bamubwira bati dore ngaba babantu mutubwira ngo duhuze nabo. Muri ibyo banakoze muri Minembwe bakoze ibikorwa biremereye mu bindi bice turabibabwira, bagabye ibitero muri Kisangani, bagabye ibitero n'ahandi hatandukanye. Gani muri n'ibyo bakoze bakoresheje drone zituruka mu Rwanda TB2 na TB3 Bertal, bakarasa muri no bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo. Ni muhanga amaso murebe. None se niba bavuga ko batagabye ibitero ariko twagabye ibitero, iyi ni offensive cyangwa ni defensive? Muhitemo. Muri make ngo FARDC kugomeza kugota Minembwe M23 gatera cyangwa se gagaba ibitero aho ngaho, mu gihe FARDC avuga yuko ari ibitero bikorwa na M23 atariyo ibyo bitera ahubwo yishaka kurinda abaturage, bigahakanwa yuko ngo yaje muri Minembwe kandi asanzwe mutwirwaneho, ngo byaje gutuma FARDC isa n'isubiye inyuma igenda iva mu gice kimwe ijya mu kindi, nkugaragariza amahanga yuko ibyo bice FARDC yavuyemo iri kuraswa na M23 bo badasubiza, niko bavuga ngo badasubiza, ngo kwari kugaragaza neza yuko bo batifuza intambara. Ngariko noneho ngo amazi arenze inkombe bari kurenga ku mirongo itukura, ntabwo FARDC ngishobora kuzihanganira. None tuvuge yuko FARDC tuvuge yuko igiye gukoresha imbaraga ziremereye ikongera kwihaniza M23, koko kwamburwa Minembwe, Mikenge, kwamburwa Rwisankuku, kwamburwa Pwezero byakozwe na M23, FARDC idakoresha imbaraga zayo zose ngo yirwaneho, ahubwo igaragaza ko itifuza guhangana, itifuza gabitero kandi barabyemereje irondore ko nta bitero bigomba kuba muri Minembwe. Ibyo byatumye FARDC ivuga iti twisubirira inyuma maze turebe uko ibintu biza kugenda. Ubwo ari byo baba ari abahanga, ariko se babihangaye kwijana. Hari ubushake bwa FARDC bwatumye basubira inyuma. Mu gihe M23 igaragaza n'intwaro nyinshi bamburiye aduye ku mirongo y'imbere ku rugamba. Uravuze ngo biratangaje, ariko nubwo bizaba ari ugutsindwa kwa FARDC, bamwe basetse ngo zemeza yuko n'undi akangaka kabara agatego kuri M23 nubwo baba baratsinze FARDC nibyo, ariko ibingi imbere y'umuhuza bizitwa yuko ari offensive attack, ari ibitero M23 yakoze nyuma k'amasezerano asinywe i London cyangwa se ibyo ubwimvikane bubereye i London bugaragaza neza ko nta mirwano igomba kuba muri Minembwe, maze M23 kamanuka ibitero zo mu kirere ndetse no ku butaka. Buriya ku rugamba birabigoye cyane. Iyo abantu babwiye ngo ntimurwane hakabaho kurwana, uwatsinze urugamba n'ufatwa ko ari we mushotoranyi. Sinzi ibyo ngibyo mubizi. Muri make ku rugamba iyo bavuze ngo ntimurwane hakabaho kurwana, uwatsinze urwo rugamba nyuma yo kubuzwa yitwa ko ari we mushotoranyi, kabone nubwo yabaga yikoraga ari kwirwanaho. Niyo mpamvu akenshi bavuze ngo muhagarike imirwano bagomba kugaragara neza ko imirwano ihagaze byange bikunde, imbaraga bafite zose ugagarika intambara. Leta zimwe za Amerika zigiye kongera kubyutsa ibihano se, cyangwa ubwo noneho tugiye kubona andi makuru none yemerera Kongo gukora intambara. Muri Kongo nakora intambara se yarabujijwe, nta nahamwe zigeze kumva bari kuyamagana. Niki twakitega nyuma y'ibi byose baye ndetse na nyuma ya magambo ya Patrick Muyaya
ndetse na Repubulika ya Kongo mu gisirikare cyabo ruherutse gutangaza yuko mu Rwanda rukomeje gukora ibitero ku butaka bwa Kongo rutitaye ku masezerano, rutitaye ndetse no ku buhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar n'abandi bari bose bagiye icyo bakora kugira ngo garike intambara. Nyamara ibiri imbere birahanda, kari imbere karahanda. Tubare rimwe, imirwano ishobora gukomera cyane kurushaho yerekeza muri Baraka. Kabiri, bishobora kuba reversal, noneho FARDC ikagaba igitero kuri 23.0 n'ibindi bice. Gatatu, bishoboka cyane cyane ko ari ibihano byahagurutse kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kane, bishoboka cyane cyane ko MONUSCO bayibwira ngo kora akazi gakomeye ujye guhuza bari abantu urasa umuntu wese kugaba igitero kandi ngo cyagiye igitero kigamiye kuri 23. Gatanu, n'ugusaba u Rwanda kuvana ingabo zabo muri Kongo igihe ntarengwa deadline bakayishyiraho mu gihe avuga ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo, n'ubwo ruvuga ko nta ngabo ziri mu Kongo kandi ko ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda zitazavaho mu gihe FDL itari yashenywa. Gatandatu, bishoboka cyane cyane ko byahita birangira ibyitwa ibiganiro byahuzaga M23 na FARDC, M23 igahita yirwa umutwe w'iterabwoba. Karindwi, ari nayo ya nyuma, bishoboka cyane cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bitewe nuko yifuza ko n'amabuye y'agaciro muri Kongo kandi amasezerano akaba yarateganyaga yuko amabuye muri Kongo azaboneka ariko umutekano wetse muri Kongo, Amerika itigera kino kibazo cyayo ikakikurikiranira nk'uko yagiye bigenza mu bice bitandukanye cyangwa ibihugu byinshi nko mu bihugu bya Afghanistan, abagwana n'abatalibani n'ahandi. Hitega iki muri izo ngizo? Mbwira uko ubyumva muri comment. Ngubwe neza, amahoro, imisha n'amirwe kuri wowe.